više pričati. Tako da, javim se kad budem vani negdje. Izašao sam van, krenuo sam prema Sljemenu, napokon opet idem gore bordat jer je malo zahladilo pa da sam koristio još bar jednu gore dok nije pretoplo. Ulovio jedan slobodan dan od faksa, tako da idemo iskoristiti danas najbolje što se može. Prvo ću napraviti bolje nego prošlo video jer je neki su rekli da je bilo predugačko, premalo radnje. Tako da vidjet ćemo, probat ću, pa šta bude bude. Evo na Sljemenu smo. Evo došao sam na Sljeme, napravio sam par rukova već, čisto da ono malo se ofuram. Hladno je vani dosta, što je dosta dobro, zato što se neće brzo topi staza. Jer sam ono, zadnjih prošli tjedan je bio 20 stupnja vani, sad je u minusu i dalje. Tako da to je jako dobro. Da, počeo sam učit vozit switch, što znači da, dakle sad normalno kad vozim je desna nazad, lijeva napred. Sad sam napravio par rundi obrnuto da mi je desna napred. I ono, ne ide, s jedne strane je jako loše, s druge strane ja nisam padao, što je ono, dosta dobro. Ok, probat ću sad snimiti kako se lazi sa žice, to mi ovak ne ide, a nekad imam kameru, ali sretno mi. Uglavnom sad sam potrošio brdo baterije, snage i vremena da bi se desilo ovo. Šta se desilo? Živčan sam. Ne isplati se hodat za skok da se desi ovo. Tako idem opet pravo skočiti. Tako ne vidjeti kako je. Ok, ispalo. Da se nisam skoro doletio u lika. Ok, uzeo sam i onaj nastavak za POV. U prošlom videu ste vidjeli malo od toga, mislim da ću u ovom videu staviti malo više ovoga, jer mislim da dobro izgleda, a i vi vidite što ono što ja vidim kad bordam. Tako da
idem se sad spustiti koji puta s tim. I da, probat ću skočiti tamo opet, pa da vidimo kako će to proći. Da, tamo sam htio reći kako volim kad se ljudi stanu tamo i taman kad se okrenu su svi nestali. A dobro, idemo sad skočiti za to. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Well shit. Ali drago mi da nisam zaustavio kameru, da imam ovo na kameri. A da, nikad mi se ovo nije desilo prije, ali za sve postoji prvi put. Evo, iako sam rekao da neću više tu snimat kak skačem, zadnjih par rundi sam išao bez kamere i svaki put sam po meni predobro skočio, tako da idem probati još jednom. Hvala puno. Uopće se nisam malo prije zabio u ovaj znak. To je bilo potpuno namjerno da sam prošao tako blizu. Ok,
ide jedan skok sad s POV nastavkom. Valjda će biti bar blizu dobar kao prošli. Da, ne znam koliko vi možete sad na kameri vidjeti, ali u zadnjih sat i pol, dva, taman kad je sunce bilo izašlo iznad oblaka, počelo se toliko topiti, sad je baš ono full otopljeno, ali mislim meni je to dobro za bord. Bolje da ima puno tog otopljenog nego da je led, pogotovo sad kad učim obrnuto voziti. Onda mogu više snijega uzeti pa ne proklizava toliko. Prvi put kad sam učio, više sam bio na guzici nego što sam bio na bordu. Tako da, šta se mene tiče, ok, vjerojatno skijašima to skija, ali ko im kriv, bord je bolji. Mislim da sam ga našao. Našao sam ga. Well, crkla je i treća baterija na GoPro, tako da snimit ću ovo s mobitelom. Da, evo, spuštam se sad prema ZG-u, upere što je sunce i sljedećih 15 km ne moram nijednom zapedalirati na biciklu jer je sama nizbrtica sve do Mihaljevca dole, a onda imam malo do doma, tako da super. Ok, nespretno je voziti ovako s jednom rukom, a i puno brže su dvije, tako da hvala što ste gledali, mislim da će biti dobar video, pišite šta vi mislite, je li bio dobar ili ne, i vidimo se